Kuki News bezo se na bon chawin lem nei vin tu ni I holim na diu a hi le Army Defense Spokesman in Lieutenant Colonel Amit Sukla in asay na acho may day ting noi ho mi ko akimanin hichi may day ting noi mi ko keu hilovin akimando ho hi nga hi akimando ho tahin cruel som thumla ko lang jong hi army hon operation akibol na hi akimando ti ho jong hi mu ahin cruel som thumla ko kiti chu may hitalo ahin hi che ho chungchang ho hilchet na hin nei huitin igam sunguwa thil so ahilo le inam sunguwa thil hung ho jong thupun hung ke bol ho jong aban bana in simla dewa hi tuni 24 September 2025 ahita in mi khen khat in ani ho jong hin sei tha ji in nati je wa chu in phone wa ahin la video ho hi a thumbnail hoita aveleu chun a det ani ho akum alha patata kizi zi ahiti chu iga het theine dewa kain phone be kit hin tin I topic ngwa ilut masangovin member tha ho lemna ga nei ki no hitin Kuki News YouTube channel a member sip hin kila a hung zaw tha ho ga vekit lawhen hichiwa hi lamlun thang zo ama hi Kuki channel anaki sim tilaya patna hin follower khat ahi lawahi la hoi ta regular ta comment hin bol khat jong ahi in Kuki channel lang chu aset phana tu ai Kuki News langa hin khial kit nova channel tha hin hon na chungwa jong ama hin member tha hin kila a silver member a hungzaw kit ji in jong achunga ki pa thu isei vin hi aban kit na hi ahi le brother Kuki lungdim ahi in aman jong silver member ahin kila ti hi mo ahin amani chunga velin ki pa thu iga sei vin video masa kain sei na chu member hi som legit hling ahi ta in som ni ahung hlina hi le Saturday nilha asi lehin online a discussion nei khom ding member ho to channel chungchang hi hen igam inam chungchang hi jong le do nom a uma hi jong le e do thei diu ki holim thei diu hita chu online a live a kyo theina ho jong lampi in gon dewa hi ti a chu anaki sei banga chu Saturday 6 to 7 ki ka hi discussion huna hung ki hong jing ding a hi ti jong chu hi chi chu membership kila ho dinga aphat chum na khat a hi ti pa chu he theine dewa member tha ho lem na le hilchit na neucha iga ne wa hi in tu hin I topic ngwa ga lut lawhen tuni 23 zan hi 23 September a news a chu IVET na hi le mail hei gam sung mail hei ho district sunga hi thingnoi ho mi ko akimando iti chu meitei thingnoi ho hi army hon operation abol na wa hi mi ko anamando vin hi chi mi ko amat do ho to hin thal tampi jong amat thawin chule sumla pai tampi jong amando ve ti ho jong hi mo ahi in ahi le hi chi meitei thingnoi army hon amat do ho hi koi group ham ti neucha ga velohen hi chiwa hi sorei pa ti chu hi chiwa Socialist Revolutionary Party of Kanglei Park mei hei ho ahi win aban kitna hi ahi la RPF ho ahi win Revolutionary People Front ti ahi in aban kitna hi PLA People Liberation Army ahi kinin aban kitna hi People War Group ti ahi kinin ama ho hi Kanglei Park Communist Party KCP ti ajong ki he ho cha hi win abana chu UNLF ti chu United National Liberation Front ti a kimin vo ho akhen khat jong ama wai suno ya jong umo ahi in ahin la suno ya umlo ho jong tampi umo ahi in iza chu hi chi ho a ko na hi thal tampi anaki mando in aban le thingnoi mi ko thakhat na amat nuwang ahi po in mun chom district chom ma hi amat nova hi chi ho se chu ahin to tolwa hi le mi ko alhingin hi chi mi ko ho to sun
cruel som thum le ko lang jong hi anakimat tha I ti a hin a thalmat do ho jong hi chewa hi ban bana a hin ji do win hita chu thal keu hilowa a chang jong hi som git le ni lang set hi anaman do vi ti ho jong hi mu ai kin nei hita hi mei te gam sung hi masanga kuki cha te gam sunga anaki sel ji hi win mei te thing noi ho hi hoi tai chen khom lai ba cha tam zo pi hin ama ho gam sunga se pai ho hi akap jiwa kuki cha te gam sunga kisel na ahin nei jiwa hi le ane hing do jiwa hi na hin la tu a hi kuki cha te gam sung achot theilo pha no wa hi 600 square kilometer sunga hi a pha no wa azam na ding theilo a hi pha na chu thil hi a ke khari tuin a hin chup kit na hi lama wa azam na ding ha asa deu deu jing hi ta chu operation a bol na ho wa a thal gu do ho to hin anamat tha tha jing wa hi tai ti pa chu het thein diwa tu ni a army spokesman in ahin sei na chung changa neu cha hil chet na in bol thewa hi in chule mei te gam sunga nurse hole doctor hon kiphin na ananeva rims maya ana tone ho hi tu a hi government in vetha na anei kita in 24 tuni jingka lang pungge na patna hi hospital ho jong masanga to banga hoita ki hong kit ding hi tai ti a jong hi thusu mu a hi ti a hi in masanga rims za tuni video a in a say now til hen hi chi masanga video in a say na wa chu rims mai hola a jong hi nurse ho a hi in doctor ho a hi in doctor hon nang ho ke hon hu hing na dinga pan kala lai win ke ho chunga nang hon hi ta khut na hlaw hi ka dei po vi ti a chu ki phin na ananei wa hi in a hin la hi ho jo si chu tu a hi government to ke ho hla na anei pha no wa chu manipur meitei government to hin ki ho chamna ananei pha no win nurse ho doctor hon jong masanga banga normal ta hi ta chu hospital ho jong ki hong pan kit ding hi tai ti a hi thupon anabol tawi ti pa chu hiat thein dewa iga se wa hi in aban kit na hi Haokip people council hon thuso ahin bol win hi chi hi thuso jong hi di po in Kuki Inpi hi nga lekha ahin pi na wa hi in hi chiwa ama hon subject api na wa hi Haokip cha te TIM ti chu thado Inpi Manipur ti a kimin vo ho lamza thang Inpi ho loi chu hi win ama ho hi infal chamna thu sei chi ho Kuki Inpi Khut a pi do na ti a hi na subject nga chu hi chiwa thado Inpi kimin vo a meitei IMELMA ho to chamna sema August nisim gup ni a nakal song ho chung chang chu a sei na wa hi in a thu hi tu ni a SOPI hin sei lo diu a hi zen a thu hi neu cha ga sim do lew hen amasan ka jana salam ka hin bol I nakom over ka hin sei nom chu a hi le tu masanga pu Haokip cha te Valley of Death in Fal a thado Inpi Manipur mina peace meeting anisim 6 August 2025 a chi ho thu hi Haokip People Council in Gilta in Nisim Gate Lagit 2025 ni in anaki gel khom in achung uwa demna sangta thupon anaki nei to hlon in August 2005 sunga achung thu ahung kisu chin ding ovin het sa na anaki bol in a hi I ham ti a hichi thupi na sa lo a le pu Haokip chanu chapa zo sin akin uwa nopni dani ho a kilhat pi loading a hi ti a hi in abana hi a sei be kit na wa chu ama hon mimal phat chom na ki hol a aphung le achang sumin si a hi ji win Haokip People Council in het pi na kinei poi
chule last meeting resolution number 2 a ki phat sa dungjui in Kuki nam pi deilo ball a hi ji win Kuki in pi general headquarter in achung uwa action adei dan uwa ala divin ama ho khutna akipido tai ti in Kuki in pi general headquarter minahi khutna hi api do wa hi tai ti chu ahin phon do wa hi in achaina asaina wa chu hi le chule ama ho china thu hi Haokip to kisam kaina kimatna aumpui Kuki le tha do kika boina lin pita aso do o hi HPC ti chu Haokip People Council General Headquarter zong in zong phamo akisale in ahi ti ahi ni chu ama hon thopon ahin bol ahi in hi chi hi let khogin Haokip General Secretary Haokip People Council General Headquarter a kona thuso hongki bol ahi in hi chi hi Kuki in pi henga pi do na ahin nei ahi in aji chu Haokip People Council in zong masanga patna hi chiwa Valley of Death kiti in falsunga anache holoi a leader ho lamza thanglam kaina ho hi lamza thang ho hi alang pi a boycott social boycott anabol saw a hi in tu chunga jong hi ama hon thado in pi Manipur ti a kimin vo a hi lo na be khana thuso ahin bolwa Valley of Death na hi chamna sima anacheu a hi in Haokip phungpi in zong Haokip ho hi thado ka hi po ve ti a jong hi phon do na ananei sa a hi tain ama ho panla na ji a jong hi inam sunga deilo lo ta tampi jong hi anaso a hi tain thi na chan ge anato jong a hi tain tu a jong hi Haokip People Council in ama ho sung hi kisu tup na dingai to gon anei wa hichiwa anachi ho jong hi Haokip chapa anachi kha ho hi thupi na ananeiwa ko na ho jong ananeiwa phateta a hilchet ding inam boidan inamin pan ala dan hi che ho hi seipi ding ti a cha na ko vin a hi le anachi lo phanwa tu a hi Haokip People Council in Lonji he lo phana chu Kuki in pi General Headquarter khutna hi ahin pi do a nanghon nanop kilo ta win ti a hi pi do na ahin bol ta wi ti pa chu het thim na diwa hi chawai le kha ahin thot na ho in sim do wa hi ti chu ana he them hi tin chule Silong muna jong hi chi thado in pi Manipur ti a kimin vo ho hin ho bung tha khat jong ahin phut no ve ti ahin hi chi chu thado Christian Fellowship ti a hi amin vo kit no vin Meghalaya gam sunga jong hi Pastor Reverend Titus lam kaina hondo na ho jong ananei ve ti ho jong mo ahin hi chi chung changa hi KWS in jong phamo asa na thu ho jong a phung vin aji chu gamdang nam zadang la a I na ho zo si a hi the ai le ki hian po hi te mun khana kai khom hi tin Kuki worship service ti a hi ibon chawa ikimin vowa hi chelai muna hi ibon chawa ki khop khom wa lungel za chom ipul lo di wa hi ti a KWS anaki phu ti la patna Kuki chate anakinop to na ahi lawaile hi chi tua ka kampau tho ti ding ha ipiham ti ho zo se kiloi khom na dinga chu KWS ana phuwa a pau za chom hon jong iti ham khana azoino mowa ahong zaw no vai jong la bona welcome hi ti a ana boluwa Silong sungai KWS ni umahin khat hi KWS Silong ti a khat hi KWS Happy Valley ti a kimin vo hi chiwa bo chu kinop to na ne ya kiloi khom na hi ana umahin ho langa hi ahin la tu ni a dei lo ta hi che ho su ke na dinga hi chiwa kito mo na ding to go ne ya pan hin la ho zo se hi tu ni a hi
Haokip People Council in Zong Kuki Inpi General Headquarter Khut na hi Petdoh na anei hi ta in a hi THEI le kanami te ho ho le ho ki ka dei lo ta ta asu ho hi ilai na lo ham hi za chu a hi THEI le inam do na I SOPI I u inaw do na hi na tong lovin khat le khat din khoma pan khom ding zo hi to gon inei di wa hi tunia pastor khat hi a hi le I pathin ho da no hi di mong hinam hi ta khat la khat inam pi I phung pi kiloi khom na khat ki zone lova howa business I bol lova howa politics I bol pau hi di ikisa au hinam ti zong hi ho lam kai ho zong ikike lo nga hi tunia leader aching a theme hon hi che ho he theme lo wa hi le nung ting le itu icha te ho chan ge a hi gen theina I chan ham khat I hin to na lai de wa hi ti zong hi ka sai do no men hi aban kit na chu KWS Happy Valley ho hin tu chunga gal mei te to hung ki do na sunguwa gal sunga anu apa thita sa ho chaga ho hi mi izat ham khat hi anavet kolu a hi in ama ho zong hi 2025 session a dinga hi ha fi ho kum khat a dinga hi pi do na ho zong ana nevin KSO General Headquarter to gon na Southern Hills KSO to gon na noya hi program ho ana nevin administration office a hi kimu to na ho zong ana nevin chapang ho zong hi ana kovin hita chu taupi na ho zong ana nevin a tuition fee ho zong kum khat a dinga hi pi do na program ho ana mangovi ti ho zong hi mu a hi in alang khat na hi IVET na hi le KWS Happy Valley ho hi pa chat ta hi vin masanga zong hita chu student ho keu hilovin frontline a ding inam sepei ho wa hi in VV ho hi vin apoimo angai chat ho zong hi mun tina hi anapi wa hi ti zong chu I het tha dewa niau cha in phon bekin wa hi in tu ma ban zong le KWS Happy Valley Silong ho hi pathenin anampi adinga hi chi sanga hoi zo le phazo ana hin to theijing na ding ovin ama ho dinga zong pathin hinga thumna nei pe ki ro hi ti zong chu kana mi te ho kain tip nom a hi in tunia KWS Happy Valley in na pha ato na ho hi ho bung dang dang in zong IVET tonova inam sunga khat le khat hita ki thu pi a inam sunga gen thei khat le khat ki somdol to dinga hi lungel ap theina di win ai lungel chi win pathin in na hin tong jing ta hin ti zong chu iga sei ki no hin tin abana hi kipa ta khat thu ga phong kil lo han gloria gang te ama jong hi Norway a dinga hi ambassador dinga thendo a hi ta in ama jong hi ato na mun Norway lang zon ding a hi ta in hi chi Norway langa a sunga ei Kuki ta chanu hi chi to banga country choma India representa agachi theina ho jong hi inam phon lo na khat le inam zat chom en ahin het theina ding nam dang gam dang hon ahin het theina ding lampi khat jong a hi ni za chu ama dinga jong hi taunan nei pe oite ti jong chu iga phon be ke no hin tin chule tu ni tilen video masa video khat kahin sim na ichi masanga video kahin sim na chu moiwa apin nagam zona October 22 le hongding a hi ti chungchang chu kana sei na hi le September ti a kana sei kha dan a hi in ichi chungchang ai su the na kahin nei no men ama hi October 22 teng le hin Dimapura Patna apin na somdal kho a hi Ukhu district a hongding aban le 29 October teng le hin apin na kho a Patna Dimapur ananung jot kidding hita chu ninga lang hi chalai muna hi ana ding a hi ti chu het thein dewa ga se wa hi in chungchang ho chu video masa chu izakai explain kahin bol hi ta in a hin la
tunia niaw cha kaga seinom be chu a hi le hi chi mui va in adam sunga hi chi to banga agam anama dinga adina pan ala banga hi ei ho ku ki cha te sunga hi chi to bang leader hoi hi kinei ji lo wa hin ama sang sanga chingzo le pilzo khat hong din le so ji lo ba i ho le hon ki chai do ji wa hin hi chi ho hi a hi thei ai le kanami te hon i lungel khia lo hitin i kam inama dinga pan la ho hi to sot na zo hi lungel nei huitin inam igama dinga pan hin la ho zo hi hoi tai dop sang ova igam inam khan to theine ding te ya hi ilam kai ho to sot dan hi ki jelu hi ti jong chu avela kain phon do hin tin khatnin igam inam ahin dop san got na hi le ei ho khat le khatnin hi chi lam kai pa chu kai hla te ding su niam te ding su min se te ding dop san sa lo ding ti a lampi kha ji pau hi bol daw hi tin khatnin igam inama dinga po na aneya pan ahin la le kin zong i to banga ka ki thu pi thein ama lungel hu a hoin hi ta ai son leng kagam kanama dinga apha chum dem ti lang zo a hi pathin ho te hi win taw na nei hi tin to sot ding dan ngai to hi te ti zo chu ka sei nom hin tin tuni Kuki news hin ve a hin ngai ho zo si na chung chi ven ka ki pa in na bon cha ven pathin in phathei na bo jing taw hen